जोंहा क'क्राझार जिल्ला कांग्रेस कमिटिनि आन्दाराव दाखालि 10 तारिखनिफ्रायनो जोंनि ब्लक कमिटि जेसेबां दङ ब्लक मण्डल ओमफ्राय बुथ कमिटिफोर बेफोरखौ जोङो माने झालाय खालायगासिनो दङ गोबौ खालायगासिनो दङ दा बेनिनो मोनसे दिनैनि पार्ट पर्बजरा ब्लकआव फैनानै पर्बजरा ब्लकनि जे ब्लक कमिटि लोगोसे बुथ कमिटिफोर लोगोसे आरो मण्डल कमिटि बेफोरखौहाय जोङो रिभिउ खालामदों रिपर्ट लादों मा कन्डिशनाव दङ दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय माने रिपर्टखौ बिसोरो होनायाव जों खोनानो मोनबाय जे बे ओनसोलाव जोंनि पर्बजरा बिटिसि कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दाराव जे ब्लक कमिटि बे बिराद मोजां जानानै दङ बिराद जौगानानै दङ दाखालि बै मथा मथि 2003नि फ्राय जे कन्डिशन दङमोन कंग्रेसनि अबस्था बे एरियायावहाय नाथाय नैबे 2019नि उनावहाय दा बिराद मोजां जाबाय दा जोङो फाइट खालायनाय अपोजिशनफोरखौ फाइट खालायनो थाखाय जोङो दा गोहो मोनबाय जे नुनो मोनदों माने जोंनि परिस्थितिया ओरैबायदि मोजां जाना दं बिपिएफ इउपिपिएलखौ जों दा फेक्टर बादि सानाखै मथथे जोङो फैगौ 2025आवहाय कंग्रेसआनो जे देरहागोन बेवहाय बेखौ जोंहा मोनसे गोगोम फोथायनाय दं आरो जोंनि बे कर्मिकफोरनि खामानि मावनायानो जोंखौहाय देखायगासिनो मेन फकासा जानानै दङ दा जोङो कंग्रेसखौहाय बोरै गिदिर माने मोजांनिफ्राय मोजां परिस्थितियाव लाबोनो हायो बेनि जुनैसो जों बिराद इन्ट्रेस्ट होनानै खामानि मावो दाथ' जेरावबो सिन्डिकेटफ्रा दाखालिसो नोंसोरो नुवाखै श्रीरामपुरावहाय माबादि एकदम दाउनिफ्राय लानानै लहानो गारि गोदाननो बायदिसिना बिसोरो सिन्डिकेट खालामलाबायदोंमोन दा जोंनि कंग्रेसनि माखासे प्रेसाराव बिसोरो हयथ' दा एसे स्ट्रि जानानै दङ खिन्थु बिसोरनो पाब्लिकनि सायाव बिसोराव जेबो माने माबा गैया पाब्लिकनि मोजां खामानिजों बिसोरो मावगोन बेबादि जेबो खोथा गैया माब्रै लिडार सासे जानानै गावबागाव पकेटखौहाय बुंफुंहोनो हागौ पकेट माने भरायनानै गावबागाव इन्ट्रेस्ट खालायनो हागौ बेफोरनिल' बिसोरो गोसो होयो जों बेखौ नुबोदों आरो बिसोरनि बेफोरबादि सरकारफोरखौबो बेफोरबादि दलफोरखौहाय देरहा होनानैहाय फिउचाराव पाब्लिकआ जेबो मोजां जाया लकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दं मा रोखोम साखाफारा जागोन लकसभा इलेक्सननि दिनै गोगोम साखाफारा मानो होनोबा माखासे केलकुलेसन दङ जोंहा बे केलकुलेसनफोरखौ नुनानै जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो नुनायावहाय जोङो जे हिराचरनिया बैबारावहाय अल इन्डियानि भितरावहाय बयनिफ्राय बांसिन क'क्राझार लकसभायावहाय भट मोननानै देरहालांदोंमोन ना बे एबार जोंनि कंग्रेसआ देरहालांगोन आरो सेम कन्डिसनाव जोङो देरहालांगोन मा बुंगोन बे समावहाय पर्बजरानि रायजो राजाफोरखौहाय पर्बजराफोरनि रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायगोन मानो होनबा नोंसोरो पर्बजराव अलरेडि बिपिएफनिफ्राय नोंसोरो देरहादों माबायावहाय बिटिसि कन्स्टिट्युन्सि खिन्थु जों प्रेक्टिकेलि बेरायबायना नुगासिनो दं जेरावबो लामा बायदिसिना गोरिब गुन्द्राफोरनि माखासे हेफाजाब होनांगौफोरखौ जोङो जेबो नुथाराखै जेबो होआखै बिथाङा दा जोंनि कंग्रेस फैयोबा नोंथांमोना एज ए पर्बजरानि रायजो राजा जानानै नोंसोरनि खोथा मथे जोङो खामानि मावगोन नोंसोरनि दैदेननायावनो जोङो खामानिखौ मावगोन बे खोथाखौ जों दानो होना दोननो हायो पर्बজরাত আজি ব্লক কংগ্রেসের বর্ধিত কার্যনির্বাহক আছে আমার যেহেতু ডিস্ট্রিক্টর পৰা আমি এটা হেৰি দিছিলোঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক ব্লকে বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি পেলাই মণ্ডল কমিটিবিলাক বুথ কমিটিবিলাক কমপ্লিট কৰিব লাগে বুলি আমি এটা নিৰ্দেশনা দিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা সজাতি দল বিভিন্ন ব্লকবিলাক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আজি পৰ্বজৰাত সেই একেই পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰ্যসূচী আৰু সাংগঠনিক দিশত অগ্ৰগতি লোৱাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু মই উচ্ছেদৰ ঘটনাটোক লৈয়ে মই ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো সাংবাদিক মাধ্যমত গম পাইছে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে যিসকলে খাস মাটিত আছে বা যিসকলৰ মাটিৰ ভূমি নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব যিসকলে ফৰেষ্ট লেণ্ডত আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া হ'ব বিভিন্ন সুবিধা দিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে সত্তাত অহাৰ পিছত RSSৰ উচতনিত RSSৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেওঁলোকে কি কৰিলে ইয়াতে যুগ যুগ ধৰি 600 বছৰ ধৰি ভোট দি অহা জনসাধাৰণক কি কৰিলে উচ্ছেদৰ জাননী দিলে যাৰ কাৰণে মই ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জুমলা বাছ এক নায়কতা বাদৰ কাৰণে তাৰমানে আপুনি কি ভাবিছে যে ইউপিপিএল একনায়কতা বাদ চলাইছে 100% একনায়কতা বাদ চলাইছে তেওঁলোকে ৰাইজক কৈছিলে পৰিৱৰ্তনৰ কথা তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে সিন্ডিকেটৰহে পৰিৱৰ্তন কৰিছে বইলাৰৰ গাড়ীৰ পৰা পইচা লোৱা পৰিৱৰ্তন বা সেই শ্ৰীৰামপুৰ গেট বা বক্সিঘাটৰ গেটৰ পৰা পইচা ভাগ বাতৰাৰ মানে পৰিৱৰ্তন
বিটিচিত আজিও বহু ঠাইত ৰাস্তা ঘাট নাই, পৰ্বতজৰাত আজিও বহু ঠাইত ৰাস্তা ঘাট নাই। ঠিক তেনেকৈ বহু এক্সাম্পল সেই তুলসী বিলত কালি কৈছিলোঁ, তুলসী বিল বজাৰৰ ৰাস্তাটো এক কমৰ পানী হয়, এক বিটিচিৰ মাজত নহয় নেকি? গতিকে উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে ভেকো ভাওনা কৰি ৰাইজক ভুল পথে পৰিচালনা কৰাৰহে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। RSSৰ বুদ্ধিত, RSSৰ উচতনিত বিটিচিত হিন্দু মুছলিম লগৰ এটা পৰিকল্পনা লগাইছে বুলি 8 জানুৱাৰীৰ পৰাই মই তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি আহিম। প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কথা, এয়া সময়ে ক'ব, সময়ৰ কথা সময়ে ক'ব। কাৰণ আমাৰ মাননীয় ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত লাখ লাখ কৰোৰ কৰোৰ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে আৰু বিজেপিয়ে বা BPF হওক টকা দি মানুহ কিনি আনিও তেনেকুৱা মানুহ নাপায়। কংগ্ৰেছত আমি পইচা পাতি দিয়াৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো তেওঁৰ মানে ইচ্ছা, ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো সপোন, नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, आओ सारे भारतीयों हम नफरत की दुकान को उखाड़ देंगे और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जार कारण हजार हजार मानुह है कन्याकुमारीर পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা দক্ষিণ ভাৰতত সবেই কংগ্ৰেছ হৈ আহিছে, কংগ্ৰেছৰ জয়গান গাই আছে। গতিকে লাহে লাহে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমতো কংগ্ৰেছৰ জয়গান হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু ইতিমধ্যে তাৰ নমুনা পোৱা গৈছে। আমাৰ যে পদযাত্ৰা যিটো ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে, সেই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আমিও আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানো চলি আছে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই কংগ্ৰেছক আকৌ পুনৰাই শাসনত আনিব, আনি মোদীয়ে যিবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰিছে পুঁজিপতিৰ হাতত, সেইবিলাক বস্তু আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এয়া সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কেনেকৈ ভাবিছে জিকিব না? আমি 100% জিকাৰ এটা অংক লৈয়ে আমি মানে ফিল্ডত নামিছোঁ যে ৰাইজে ইমান দিন ভুল কৰিছিলে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ থাকিলে অন্ততঃ BTCত এই হিংসা হত্যা লীলাবিলাক নহ'ল হয়, আৰু হ'লেও লগে লগে পাৰ্লামেণ্টত বা ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈকে গম পালে হয়। ইয়াত বহু ঘটনা ঘটে, কিন্তু পাৰ্লামেণ্টত বা ৰাষ্ট্ৰসংঘত কোনো মানে গমেই নাপায় কি হয়, হোৱা নাই। ইয়াত উন্নতি হৈছে না, কৰাপশ্যন হৈছে, দুৰ্নীতি হৈছে না, সংখ্যা মানে ভাতৃঘাতী সংঘাত হৈছে, একো বুজি নাপায়। গতিকে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ BTCৰ পৰা অতি প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণে আমি কংগ্ৰেছী সাংসদহে পঠাবলৈ আমি যোজনা কৰিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ সাংসদ 2024ত জয়ী হৈ দিল্লী পাবগৈ। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।